Ja znam da ima građani i od Makedonije, građani i od Srbije. Izvinite, dojka nije gi izterame site protokoli, što ostanavte nova toplo vreme i na žeškovo sonce. Isto kao minata ta godina, sakam da počnem so golema благодарност za председателот Vučić, koji od minata ta godina praktično со своje lično zalaganje ovozmoži Makedonija повторно да го слави својот најголем државен празник, таму каде што е формирана современата македонска држава, значи во овој манастир кој се наоѓа сега на српска територија, но во времето кога е формирана македонската држава, првата македонска република, современа, било во една иста државна творба, меѓутоа тоа што се наоѓа манастирот сега на туѓа, на странска територија, не значи дека ние не би требало да доаѓаме и да им оддадеме почит на оние кои направиле тој државотворен чин пред многу години. Посебно сакам да се заблагодарам што оваа година српската делегација е предводена лично од председателот на Република Србија. Не дека минатата година не беше доволно високо нивото, министерот Селаковиќ беше и минатата година со мене и сега, меѓутоа кога на територија на друга држава ве пречекува председателот на таа држава за чин кој е од најголемо значење за вас, за вашиот народ и за вашата држава, ништо друго освен големо благодарам за председателот Vučić. Минатата година реков, драго ми е што и ова година тоа се потврдува и се надевам дур сме живи и понатаму за веки веков, како велиме, ќе остане така, да биде една добра традиција која нема да се прекинува од политички, црковни или било кои други причини. Значи, здравје Боже до година, се надевам дека повторно ќе се гледаме на ова место и да оддадеме повторно почит на нашите најголеми национални великани. Благодарам. Dobar dan i dobar dan svima, ili nas svite prisutni. Vežbao sam na makedonski, da kažem nešto. Dobro, ja sam mnogo srećan što danas možemo da budemo gosti ovde u ovom prelepom manastiru Prohoru Pčinjskom i što sam mogao da sačekam predsednika Pendarovskog i da potvrdimo samo izuzetne odnose koji postoje između Republike Srbije i Severne Makedonije i ja verujem da je važno da kažemo ljudima, ja nemam problem sa tim, ja vidim kako ste evo pažljivo bira reči, pravi onaj moderni evropski predsednik, on to sve u neku foliju uvije, vodi računa da li će kaže ovu reč, izgovori onu reč, ja nisam za to, ja sam za ovaj balkanski prostor. A stvarno mislim, i ne umem te sitnice da izmerim baš kako on meri. Ja sam stvarno bio oduševljen jutros kada sam vidio ovde ljude iz Makedonije koji govore na makedonskom jeziku, pošto mi Srbi, ko što znate, volimo Makedonci, volimo i makedonski jezik i ne mislimo da ne postoji ili ne znam šta već, naprotiv, i odlično razumemo makedonski jezik, kao što znam da vi razumete i govorite srpski jezik. Dakle, nemam nikakav problem da kažem da smo mi ne samo prijatelji, već da verujem da kao narodi imamo bratske odnose, ili možda još lepše reći sestrinske odnose, kako bilo. I u svakom slučaju verujem da će se ti odnosi i dalje razvijati. Verujem da će ovo postati jedna tehnička stvar u kojoj ćemo uvek iskoristiti vreme da možemo da razgovaramo o drugim važnim stvarima. Naša trgovinska razmena je 1,5 milijardu evra na godišnjem nivou. Verujem da će dalje da raste. Mnogo toga zajednički radimo da olakšamo život i poboljšamo životni standard i građanima Severne Makedonije i građanima Republike Srbije. I verujem da i ovo što smo mi izgradili deonicu autoputa, sada razgovaramo i o spajanju kroz naše železnice. Mi gradimo sa Evropljanima zajedno brzu prugu Beograd-Niš. Već sada kreću radovi Niš-Brestovac 23 km. To je negde oko 70 miliona evra, 60-70 miliona evra. Još 450 miliona evra koštaće nas pruga do Preševa, odnosno do prelaza sa Severnom Makedonijom. Sve što izgradite železnice bit ćemo još bliže i još bolje povezani sa Severnom Makedonijom i verujemo da još mnogo toga možemo zajednički da uradimo. Mi ćemo i odavde da odemo u Vranje na jedan ručak, da možemo dalje da razgovaramo o našim odnosima. Mislim da smo velike korake, hoću se zahvalim uz gostoprimstvo i domaćinstvo vladike Pahomiju, hoću se zahvalim i patrijarhu srpskom Porfiriju na istorijskim odlukama koje je Srpska crkva donela na dobrobit i u korist
oba naša naroda, i srpskog i makedonskog. Mi više nemamo nikakvih otvorenih pitanja. Mi Srbi volimo Makedonce, volimo Severnu Makedoniju, ništa ne tražimo, ništa nam nije potrebno osim da sarađujemo još bolje i još više. Nemamo mi te začkuljice ko je šta kome ispred ili unutra rekao, pokazao ili nije. Želim vama da čestitam praznik Svetog Iliju, srpskim pravoslavnim vernicima, veliki praznik svim Makedoncima, Ilinden, ili ako sam ja to uspešno naučio, sad me Stevo ispravi, neka vi je čestiti vekovjet Ilinden, ognještena tatkovinata i želim vam srećan praznik. Želim vam srećan praznik i da se uvek osjećate da ste dobrodošli i zaista ste dobrodošli bilo gde na teritoriju Srbije i potpuno mi je svejedno gde se nalazite. Znam da to osjećate i kao svoju zemlju, baš kao što mi vas osjećamo kao svoju braću i osjećamo se kao kod svoje kuće kad smo kod vas u poseti. Sve najbolje vam želim, srećan praznik i hvala vam svima želim. Sad su rekli da nema pitanja, a imali bi oni. Nema? Pozdrav. Pa tvoji bre iz protokola rekli da nema. Meni to nije problem, ja jedva čekam samo da nešto do nekog napadnem, jedva čekam. Aj zdravo ljudi.